Da li mi je ispravan namaz ako ne znam učiti sure po tedžvidu? Od uslova ispravnosti namaza, odnosno jedan od osnovnih ruknova, sastavnih dijelova namaza jeste učenje Kur'ana, odnosno kiraet. Da bi kiraet, odnosno učenje, bilo kao rukn ispunjeno, potrebno je da osoba prouči nešto od Kur'ana Kerima, dakle da nakon proučene Fatihe prouči jedan duži ili 3 kraća ajeta na rekiatima gdje je to potrebno. Postavlja se pitanje da li učenje Kur'ana u toku namaza mora biti po tedžvidu. Naravno da oni koji znaju učiti Kur'an i znaju tedžvidska pravila, dužni su učiti Kur'an uz poštovanje tedžvida, odnosno svega onoga što ova riječ sadrži i znači. S druge strane, osobe koje ne znaju učiti Kur'an, drugim riječima ne znaju pravila tedžvidska i ne znaju izgovor harfova, dakle meharidžul huruf, već kuranske sure uče ili su naučili iz raznih drugih izvora, dakle ilmihala, gdje su one napisane, dakle na jezikom, odnosno pismom koje je čovjeku razumljivo. U tom slučaju je nemoguće poštovanje tedžvidskih pravila koja se odnose na izgovor harfova, ali je moguće poštovanje tedžvidskih pravila koja se odnose na izgovaranje riječi i stajanje na mjestima gdje je to potrebno. Međutim, kada se odgovara na pitanje da li je ispravan namaz osobi koja ne razumije arapski jezik i ne poznaje ishodišta harfova, onda možemo odgovoriti da je učenje Kur'ana od strane te osobe ispravno. Dakle, jednom riječju, osoba koja ne poznaje tedžvidska pravila i ne razumije arapski jezik i ne zna čitati arapsko pismo, već je Kur'an učila na osnovu svog pisma, svog maternjeg jezika, bosanskoga, onda je njen namaz, ako Bog da, ispravan, a ono što je potrebno da takva osoba učini, ukoliko je u mogućnosti, ukoliko joj njena situacija i obaveze dozvoljavaju, jeste da se posveti učenju arapskog jezika, odnosno učenju kuranskog pisma, arapskog pisma, zato što su danas mogućnosti takve da svako može naučiti arapsko pismo i čitanje njegovo, kako bi popravila učenje Kur'ana, odnosno drugim riječima uskladila učenje Kur'ana sa propisima koji se odnose na Kur'an, dakle sa tedžvidom. Do tad, a treba se potruditi da to bude što prije, ako Bog da, učenje Kur'ana i namaz osobe su ispravni.